aina petanu aitunun Omeda ngisa potu engarin kinitok nu adingirir ko Uganda itutuboto kotoma ariamuna ajaikina Kampala Dominic Otuchoit president loka Uganda Athletics Federation ngesi eturit Omeda kwape atwan loda apol aigangit aina petanu abolia show ilosida bobo anyo na bibi topolori akirono akerito buo ijenda ebe itwene no solid eno Uganda telekare emidadi la silver araete sort abuton Patrick Etol 1954 so ikoto e glory ngolobong teso jasidue luite lisoma ete jo tasizorogot ikota anyon be okarulo ebuniko kunadum nemedo Apolone Cholong, Lokoteso Athletics Association, Jimmy Isamat, Ngesi Shalam Kit, Atukot na ko Uganda Athletics Federation, Kanu Asipokin, Apara Nada Itunenere Apollon Omeda, Francis Okoel, Abwe Kinton District Aloko Kata Kui, Koto Matukot na ka UAF, Ngesi da Balebe, Aituno na ko Omeda, Ngesi da Buni Ai Keun Atwa Keriti well wishers kere, Morkikino Sanyo Tanebe, woki duelwe just talents lu akirite, epote ya bweki no teso, dumno ni gold medals, dumno ni medals lwe gelegela, kesno elipitongo ni keraje uno. Adingirir kanuka Omeda, nesda emunoi, adingira kalwilomnete koto mokilabun, osomero iluka primary, keda senior ajaikin toma, Gabriel Esiku kanuka TV East.